L-erba komplet tinstema l-kompilazzjoni ta' xieda fil-każ ta' Rika Mifsud Grek, Jurgen Falzon u Luka Brinkat, tliet kontistabli tal-Pulizija li bħalissa jinsabu sospiżi wara li tresqu l-qorti akkużati bi violenza eċċessiva u biħtif ta' persuni barranin fost affarijiet oħra. Quddiem il-Maġistrat John Mifsud xehed l-Ispettur Omar Zammit li ta' rendikont tal-investigazzjoni fil-konfront ta' tliet imputati f'roċċieda minn tliet kontistabli kollegi tal-akkużati. Fil-qorti ħareġ li fil-lejl ta' bejn l-ewwel u 2 ta' Settembru waqt night duty patrol fil-Marsa, Jurgen Falzon u Luka Brinkat innutaw lill-immigrant Abdul Hamid Sayed li beda jagħmel l-istorbju għax kien taħt l-effett tax-xorb. Wara tfittxija li ma riżultat f'xejn, l-imputati ħadu lill-vittma fil-witt taħ l-qormi fejn qabdu jagħtuh bis-sieq fil-kustilji u saħansitra wadbulu ġebla mdaqsa. Il-kuntistabli Lajdin Azzoppardi li dakinhar kien magħhom spjegaw wkoll li sema lil din il-persuna tibki bluġieħ fil-waqt li l-imputati neħħew il-body cams tagħhom. L-Ispettur Omar Zammit spjegaw wkoll il-kuntistabli Rajm Merċieqa kien preżenti għal diversi stanzi meta tliet imputati kienu jiġbru persuni reqdin barra li huma ta' nazzjonalità barranija u kienu jużaw taser jew pepper spray fuqhom. Fil-qorti ġiet innutata wkoll ix-xhieda ta' Abigail Berras dwar każ ta' violenza fuq persuna oħra barranija wara petrol fil-Marsa. Intant l-Ispettur Omar Zammit spjega kif Lajdin Azzoppardi urihom filmat li xxerret fuq il-pjattaforma Messenger fi group chat. F'dan il-filmat jidher Luka Brinkat b'mus fidu bil-qiegħda quddiem mejda fl-Assa tal-Ħamrun u qudiemu persuna ta' karnaġġjon skur. F'dan il-filmat ġie spjegat li Luka Brinkat jinstema' jgħidlu biex jagħmillu promise li mhux se jerġa' jiġġieled u li dakinhar il-pulizija kienu tajbin miegħu u next time trouble. Hawn kompla jiġi spjegat li Luka Brinkat der jiftaħ il-mus u bih fidu jgħid lill-vittma li jekk jerġa' jaraħ il-Marsa għamillu sinjal indikattiv ta' meta wieħed iħanxaron xi ħadd. L-Ispettur Omar Zammit ipprovda wkoll lista ta' affarijiet li nġabru mingħand l-imputati. Dawn jinkludu taser mill-loker ta' Rika Mifsud Grek u pepper spray mill-karozza tagħha li ma kinux tal-korp tal-pulizija. Minant Luka Brinkat inġabar taser, torċ u mus, fil-waqt li fil-loker u l-karozza tiegħu ma nstab xejn. Il-mobiles ta' tliet imputati ġew moddija lill-espert tal-qorti. L-avukat ta' Luka Brinkat Franco De Bono, assistit minn Dr. Francesca Zarb, staqsa lill-Ispettur Zammit dwar l-odda li tingħata mill-korp lill-kuntistabli għal waqt il-qadi ta' dmirijietom. L-Ispettur Zammit wieġeb li l-kuntistabli jkollhom manetti u tasers. L-avukat tad-difiża Veronique Dalli, assistita minn Dr. Dean Healy f'isem Rika Mifsud Grek, staqsit jekk wieħed mill-vittmi kienx qed jiġi investigat b'rabta maħsara ħanut. L-Ispettur Zammit qal li kull ma jaf huwa li l-vittma ġiet trattat l-isptar. Dr. Dalli saqsit ukoll jekk wieħed mill-allegati vittmi kienx l-isptar Monte Carmeli. L-Ispettur Zammit ikkonferma. L-avukat tad-difiża Edmond Kuxkieri f'isem Jurgen Falzon staqsa wkoll jekk ġewx iċ-ċertifikati l-ġrieħi tal-vittmi. L-Ispettur Omar Zammit wieġeb fin-negattiv għaliex sostna li huma ma marrux għand l-awtoritajiet. Fil-qorti ġie notat ukoll li Rika Mifsud ma kienx involuta f'każ li involva l-mus. Fil-kompilazzjoni tax-xhieda xedet ukoll is-Supretendent Grazzella Muscat mill-Professional Standards Unit. Fost oħrajn sostniet li t-taqsima tagħha taf bil-filmat imsemmi mill-Ispettur Zammit. Muscat provdiet ukoll dettalji ta' kif u meta ġew arrestati l-imputati. L-avukat Edmund Kuxkieri staqsa wkoll jekk din it-taqsima fil-korp qatt tirċevitx rapporti dwar is-surġenti tal-akkużati. Muscat wieġbet fin-negattiv. Intant Dr. Veronique Dalli staqsiet jekk l-istess taqsima qatt tirċevitx rapporti minn Rika Mifsud Grek kontra s-surġent tagħha. Dr. Dalli spjegat li l-klijenta tagħha kienet irrapportat imġiba mhux etika minn ta' fuqha, inkluż imġiba sessista. Is-Supretendent Grazzella Muscat wieġbet li ma tafx bir-rapport iżda li tiftakar li Rika għamlet rapport li tilfet xi ċwievet. Xedu wkoll l-Ispetturi Jeffrey Rizzo u l-Maġġur Eugenio Caruana dwar it-testimonjanzi tal-Pulizija li rrapportaw lill-akkużati. Is-seduta ġiet aġġornata għat-18 u l-20 Ottubru.